өзіміздің еліміздің Қазақстанның пайдалы қазбалары, минералды ресурстардың таралуы. Ал бүгін біздің білетініміз минералды ресурстардың таралу заңдылықтары, яғни жер бедері бойынша таралуы, жазық жерлерде қандай пайдалы қазбалар, таулы өңірлерде қандай ресурстарына не жататындары, олардың кендерін, кәсіпорындарын көрсету. Бұл жерлерде көбінесе шөгінді пайдалы қазбалар кездеседі. Ал 15% шығыс мен оңтүстігі таулы болғандықтан, бұл жақта магмалық жолмен пайда болған қазбалар кездеседі. Әсіресе оның ішінде Алтай біздің Қазақстан бойынша ең көп түсті металға, алтынға болып келеді. Ал жалпы пайдалы қазбаларды үшке бөлеміз. Магмалық жолмен пайда болатындардың өзі эндогенді, яғни ішкі күштердің әсерінен пайда болады. Олар көбінесе рудалы немесе кенді пайдалы қазбаларға жатады. Оған қара және түсті металдарды жатқызамыз. Темір, мыс, полиметалл, алтын, асыл тастарды жатқызамыз. Ал шөгінді экзогендік тау жыныстары отын және мұнай, газ, тағы басқа пайдалы қазбаларды жатқызамыз. Оның ішінде метаморфтық тау жыныстарға бұл көбінесе құрылыс, кенсіз пайдалы қазбаларды жатқызуға болады. Кенді пайдалы қазбаларға алюминий, мыс, қорғасын, күміс, мырыш, яғни түсті металдар мен құм, саз, гипсті, құрылыс материалдарын жатқызуға болады. Ең маңызды шикізаттар мұнай мен газ. Мұнай біздің көбінесе Қазақстанның батыс және оңтүстік өңірлерімізде көп өндіріледі. Қазақстандағы ең ірі кені Қарашығанақ, ол батыс Қазақстан облысындағы Жалпысырт қиратында кездеседі. Ал мына үйге берілген жаңа тақырып бойынша, жер бедері бойынша мына тапсырмалар сендерге таратылады. Осы тапсырмалар бойынша толықтырамыз. Газдың кен орындары. Ал ірі мұнай кен орындары, жаңа айтып кеткен Қарашығанақ 70% берсе, Қашаған Каспий қайраңында теңіз Атырау облысындағы Каспий маңы ойпатындағы ең ірі кені болып есептелінеді. Ал мынау жаңағы ашық әдіспен пайдаланған кезде бұл қоршаған ортаға қандай зиянын келтіріп жатыр, осы туралы тапсырма сендерге бүгінгі. Мұнайды Каспий қайраңынан өндірген кезде қандай залалдары бар, гидросфера қалай ластанады, осыған тоқталып кетуге болады. Және де мына көмір кен орындары, мұнай газ кен орындары, мұнай өңдеу зауыттарын, газ өңдеу зауыттарын картадан көрсетеміз. Мұнай кен орындарының өңдейтін үш ірі біздің қаламыз бар. Ол Шымкент, Павлодар және Атырау. Көбінесе осы мұнайды батыс Қазақстан, яғни Каспий маңы жағында көп өндіреді. Олардан алмас, бақар, достыр, теңіз, Қарашығанақ, Қашаған сияқты кен орындары жатады. Енді Қазақстандағы отынның негізі болып келетін көмір кендері туралы кім айтады, түсінгенін айтып, картадан көрсетеміз. Ал Алия? Жалпы үш қаладан көбінесе аталған. Бұл бізге бірінші Екібастұз, екіншісі бізге Қарағанды жақта, яғни Сарыарқа ауданында және Павлодарда. Лагуналық жерлерде мұнайдың қабаттарының кен орындары бізде Қазақстанда батыста осылай кездеседі. Мына мұнай қабаттары, оны жерден бұрғы арқылы қазып, жер бетіне шығады. Қазақстандағы ең бірінші ашылған Ақтөбе облысындағы Жайық жем алабындағы Қарашүңгілді 1899 жылы скважинадан атылған. Жалпы пайдалы қазба дегеніміз не? Кім айтады? Ал Бағдәулет? Пайдалы қазба деп жер астынан алынатын көптеген пайдалы ресурстарды айтамыз. Дұрыс. Жалпы пайдалы қазбалар қаншаға бөлінеді? Әдемі? Пайдалы қазбалар үшке бөлінеді: жанатын, рудалы және рудасыз. Дұрыс. Ал отыр. Жанатынға қандай пайдалы қазбалар жатады? Ануар? Мұнай, газ, көмір. Дұрыс. Рудалыға қандай пайдалы қазбалар жатады? Ал Айжан? Алюминий, мыс, яғни түрлі түсті металдар жатады. Дұрыс. Географиялық орнын көрсетеміз. Өңдеу заводтары Атырауда, Шымкентте және Павлодарда. Газ өңдеу заводы Жаңаөзенде, Маңғыстауда. Жарайсың. Отыр. Ең ірі мұнай өңдеу кәсіпорнымен Қазмұнайгаз компаниясы айналысады. Біздің Қазақстанның ең бастысы батыс Қазақстанда, Каспий маңы ойпатында және оңтүстік Торғайдағы
Құмкөл кен орнында өндіріледі. Ал мұнай өңдеу зауыттары жаңа Павлодар, Атырау, Шымкент қалаларында. Люди начали использовать нефть за 6-8 тысяч лет до нашей эры. Темную маслянистую жидкость применяли для строительства, освещения и отопления в лекарственных и военных целях. Древние промыслы нефти располагались на берегах Тигра и Ефрата и в китайской провинции Сычуань. Жидкость собирали с поверхности водоемов, отбирали нефтесодержащие породы, измельчали, подогревали и с помощью пресса отжимали нефть. В Китае древние скважины бурили ручным методом. Затем появился механический способ – ударное бурение, а затем ударно-вращательное. Первая в мире нефтяная скважина была пробурена в местности Биби-Эйбат неподалеку от Баку в 1848 году. В Соединенных Штатах Америки старт добычи сырья был дан спустя 11 лет. Махатский район Атырауской области Казахстана давно привлекал внимание исследователей. Они считали, что недра региона таят в себе большие богатства, и, как показала история, оказались правы. Первые заявки на разведку месторождений появились в 1892 году. В области образовались так называемые разведочные компании. Самые крупные из них – Товарищество братьев Нобель, Урало-Каспийское нефтяное общество, МБ-Каспий и другие. Нефть искали в Доссоре, Харатоне, Карашунгуле и Искене. К концу 1899 года российская нефтепромысловая контора «Лемон и Ко» пробурила на Карашунгуле 7-ю скважину из 20 запланированных. В ноябре, когда добрались до глубины 40 метров, из-под земли забил мощный нефтяной фонтан. Качество карашунгулского черного золота оказалось превосходным. Так была открыта первая глава в истории казахстанской нефти. Пионером многих инноваций в нефтяной сфере по праву считается товарищество братьев Нобель. Именно с именем этой компании связано строительство нефтеналивного танкера, прокладка трубопровода через горы, создание цилиндрических резервуаров для хранения углеводородного сырья. В апреле 1911-го из другой скважины на территории Казахстана в урочище Доссор ударил новый фонтан. Струя нефти поднялась на высоту 20-25 метров. Скважина фонтанировала в течение 30 часов и дала более 16 тысяч пудов нефти. С этого события в Казахстане началась промышленная добыча черного золота. Изначально в мире для перевозки нефти использовали деревянные бочки, по-английски «баррель». В память об этом внедрена единица измерения нефти – баррель, которая условно равна 159 литрам. Уже через 3 года после начала разработки месторождения на промыслах вблизи Эмбы работало около 6 тысяч человек. Доссор превратился в настоящий городок. Залежи нефти располагаются в толще земли на глубине от десятков метров до 5-9 километров. В 1913 году открывается новое крупное месторождение в Гурьевской, а ныне Атырауской области Махат. Через 1 год общий объем добычи нефти на Доссоре и Махате составлял 200 тысяч тонн. Нефть бывает не только черной, но и бесцветной – зеленой, коричневой, желтой, красной. Чем светлее нефть, тем выше ее качество. За счет нефтепромысла в 30-е годы прошлого столетия Гурьевская область Казахстана начала бурно развиваться. Здесь создаются лаборатории, открывается нефтяной техникум, офисы. Открываются новые месторождения – Байчунас, Косшагол, Шубаркудук, Кульсары. Великая Отечественная война стала причиной форсирования нефтедобычи в Казахстане. Фронт нуждался в больших объемах топлива. Все годы войны рабочим Урало-Эмбинского района приходилось трудиться по 12 часов в сутки без выходных. Нефтяники добывали тысячи тонн сырья. Когда нефтяные скважины истощаются и давление падает, то
что для добычи оставшегося сырья применяют так называемый вторичный метод. Это когда в образовавшиеся под землей пустоты закачивается вода или газ для поддержания пластового давления. Именно в годы войны введены в разработку месторождения Сагас, Жаксымбай, Комсомольское, Кошхар, Фентексор. Сданы в эксплуатацию Мунайлы, Бекбеке и Каратон. Началось строительство Гурьевского нефтеперерабатывающего завода. В суровые годы казахстанская нефть стала неоценимым вкладом в победу над фашизмом. Из нефти посредством нефтехимии производят DVD и CD-диски, телефоны и танки, самолеты, губную помаду, туалетную воду, зубную пасту, стиральный порошок, антисептики, лекарства. И это далеко не полный список. К примеру, компьютер на 80% состоит из продуктов нефтепереработки. Послевоенные годы – это период активизации геолого-разведочных работ. И вновь в Казахстане открываются новые месторождения. В их числе Теренозек, Тажигале, Тюлес, Карарна. В начале 50-х годов в нашей стране ежегодно добывается уже 1 миллион тонн сырья. В это же время нефтяники начинают осваивать полуостров Мангышлак. Открывается новое месторождение углеводородного сырья Узень. Его геологические запасы оцениваются свыше 1 миллиарда тонн. Рекордный объем добычи, а это более 16 миллионов тонн нефти, был зафиксирован в 1975 году. Самые крупные суда – нефтяные танкеры. Титул первого принадлежит норвежскому супертанкеру Нок Невис. Его длина 458 метров. Если поставить его вертикально, то в высоту судно превзойдет знаменитую Эйфелеву башню почти на треть. Вслед за месторождением Узень на юге Мангышлака было открыто еще одно крупное месторождение – Жетыбай. После этого месторождение Каражанбас, Северные Булачи, Каламкас. И уже к 1974 году добыча нефти на Мангышлаке достигает 21 миллиона тонн в год, что выводит Казахстан на второе место в Советском Союзе. 10 государств мира добывают 2/3 от всего объема нефти. Список этих стран возглавляет Саудовская Аравия. Самым крупным карьерам, добывающим уголь открытым способом. Здравствуйте, программа «Наше достояние» на разрезе «Богатырь» в Экибастузе. В Экибастузе и не увидеть угольный разрез «Богатырь» – это как побывать в Париже и не увидеть Эйфелеву башню. В 1886 году геолог-самоучка Касум Пшембаев открыл месторождение угля. В заявке он написал, что пометил место 2 глыбами соли, которые притащил с соседнего озера. Отсюда и пошло название Экибастуз – 2 головы соли. Непосредственно сама добыча угля здесь началась на рубеже 19-20 веков. Однако только после Второй мировой сюда прибыли изыскатели и проектировщики. Разрез «Богатырь» проектной мощностью 50 миллионов тонн угля в год строился 9 очередями с 65 по 79 годы. В 85-м была достигнута максимальная годовая производительность 56,8 миллионов тонн угля. Разрез такой большой единичной мощностью был построен впервые в мире и по этому показателю был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. После этого, конечно, произошло снижение объемов производства, но по-прежнему «Богатырь» находится в ряду самых крупных и уникальных предприятий Казахстана. На сегодняшний день разрез «Богатырь» это уже наш. Жер бедері бойынша таралуы, қоршаған ортаға қандай зияны бар, шаруашылықтағы маңызы туралы сабақ түсінікті ма? Ал түсінбеген сұрақтарың болса қоюға болады. Бүгінгі сабағымыз бойынша бәрі түсінікті, түсінбедім, қызықты, тағы да білгім келеді деген кесте таратылады. Сол кесте бойынша әркім өз ойын береді. Ал сау болыңыздар.